Ocena da je položaj žena u Srbiji unapređen izneta na zasedanju Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena u Ženevi, protivreči statistici po kojoj se žene u Srbiji teže zapošljavaju, lakše otpuštaju i za isti posao manje plaćaju od muškaraca. Postoje brojni oblici i načini kojima se žena još uvek potiskuje na marginu društva, kako u ekonomskoj sferi, tako i u politici, obrazovanju, kulturi. Ja lično mislim da je u odnosu na bivšu Jugoslaviju, da se poslednjih 20-25 godina da su se dešavale ozbiljne retrogradne promene koje su, da kažemo, položaj žene znatno spustile na nekoj lestvici i kad je zapošljavanje u pitanju, kad su neka, da kažemo, kad je socijalno okruženje, kad je sve ono što ženi život čini udobnijim i boljim, da to sigurno nije na onom nivou na kome to bivša Jugoslavija imala, pre svega kroz zakonske regulative. Nisu ni tamo, naravno, stvari bile idealne kada je primena u pitanju, ali svakako da su stvari bile, čini mi se, uređenije. Postavlja se pitanje ko, kako i kada može pomoći savremenoj ženi da poboljša svoj položaj u društvu. Ako se podrazumevaju uslovi opšte civilizacijskog napretka savremenog sveta i aktivnosti pojedinaca, onda bi brže i značajnije poboljšanje položaja moglo doći kroz stalne aktivnosti neofeminističkih pokreta i građanskih inicijativa. Tako bi žene mogle ukazivati na svoj položaj, puteve i načine njegovog poboljšanja. Nažalost, raspad Jugoslavije, nacionalistička pomama, delovanje nacionalističkih partija, verske zajednice, jako mnogo uticale da okruženje za ženu postane nepovoljno, da se na neki način retradicionalizuje i da one rezultate koje je žena postigla u socijalizmu, da se vratimo nekoliko koraka unazad, da se na neki način, da je društveno opravdani stav postao to da je mesto ženi u kući, da ona rađa, da njen izbor, da zapravo nekako u javnom diskursu, da ona zapravo je najbolja kad nema svoj izbor nego kad je podređena porodici, to naravno i tekako religijske, verske institucije, da kažemo, podržavaju taj stav. I mislim da je to doprinelo da se i tekako unazade ženska prava. Ideologija ženskih prava bila je najizraženija u Sjedinjenim Američkim Državama, a nova istraživanja među devojčicama i devojkama koje pohađaju završne razrede osnovne i srednje škole pokazuju da bi mnoge volele da žive životom svojih baka i prabaka, odnosno da budu domaćice pre nego poslovne žene, a uspeh u ljubavi i majčinstvo su im daleko važniji od uspeha u karijeri. Zanimljivo je da je identična anketa pre 40 godina pokazala da 92% tadašnjih devojčica i devojaka želi da pohađa fakultet, dok 4 decenije kasnije tu ambiciju ima samo 57% mladih dama. Takođe, istraživanja su pokazala da je feministički pokret najcenjeniji kod dama starijih od 50 godina, a najmanje popularan kod žena od 25 do 29 godina. Zbog čega opadaju feministički pokreti? Opadaju iz tog razloga zato što se javljaju druga udruženja i druga vrsta pokreta, koje pored teorije o ženama, o mizogini, o diskriminaciji nude i nešto drugo. A to su različite edukacije, to su različiti kursevi, humani rad i tako dalje. Svaka četvrta mlada žena misli da je feministički pokret otišao u drugu krajnost i umesto da izjednači ženu i muškarca, čak ponizio jači pol, izmešao tradicionalne uloge i poremetio prirodnu ravnotežu među polovima, kao i da je praktično primorao žene da se ostvare kao majke tek posle 30. jer se dotle očekuje da završe školu, pronađu posao, naprave uspeh u karijeri i ostvare emotivnu vezu koju će krunisati brakom. Ženi je već život otežan upravo zbog emancipacije, zbog rodne ravnopravnosti, u smislu što se potpuno izborila za sva prava, podjednako je zastupljena i u poslu, u politici, u javnom životu i tako dalje, a zanemarimo, kao što mnogi zanemare, onaj deo
aktivnosti koje odbavlja kući, koje bi se, kada bi se pretvorilo negde u neki novčani iznos, mnogo bio veći od honorara koji se zarađuje na poslu. Tako da je na taj način žena sebi samo otežala zapravo život. Međutim, vrlo interesantno da su, koliko god da se žena emancipovala, da su muškarci razvijali fantastične instrumente, odnosno mehanizme osvećenja žena. Na novopazarskim ulicama, počev od 90. godina prošlog veka, sve je više žena obučenih po šerijatu pod hidžabom, maramom koja otkriva samo lice. Ranije su samo starije muslimanke nosile široke marame i neke od njih se sećaju posleratne akcije komunističkih vlasti i AFŽ-a na skidanju zara i feredže. To da se njihove kćeri i unuke oblače moderno, bez verskih obeležja, smatrale su normalnim i u duhu modernog doba. Međutim, sada se hidžabu vraća nova generacija, uglavnom mladih žena. Mersada Nušević-Hanuša je ekonomski tehničar, majka 4 dece i aktivan član poslovnog udruženja žena Jugozapadne Srbije u Novom Pazaru. Pre nekoliko godina odlučila se za nošenje tradicionalne marame, kako kaže, iz verskih i moralnih ubeđenja. Ona tvrdi da to nikako ne umanjuje njene slobode, niti ugrožava proces emancipacije kako se to inače misli. Niti ću biti bolji čovek što nemam tu maramu, niti ću boljeg morala biti, niti se ja išta razlikujem više od vas. Ovo recimo, znači vi ste recimo školovani, ja sve, znači da budemo sagovornice, da komuniciramo, da razmenjujemo iskustva u poslu, u bilo čemu. Znači, za mene je marama kao neki simbol časti i dostojanstva jedne žene. Mersada kaže da je okolina potpuno normalno prihvatila njenu odluku da ubuduće nosi hidžab, i to ne samo u Novom Pazaru, već i u drugim delovima Srbije. Malo sam bila, pravo da kažem, skeptična. Kako ću ja prihvaćena biti u Beogradu, bilo gde, ali onda mi je dalo neki još više elan da, znači, da vidu i oni i treba još više da se umrežimo, da vide da je to sve sasvim normalno, da ja s njom mogu da razgovaram o svemu i svačemu, da ona meni normalno postavlja pitanja o mojoj vjeri i ja ću ispričati isto. I nikad mi smetat neće da li će Petrova crkva da zvoni ili će ezan da uči, znači nikad nisam čula, dijete sam bila da je to neki problem nekom. I ne treba da bude, jer ako nismo zajedno, niko sam ne može, niko. Pogotovo mi koji je Pazar, tu toliko multinacionalna sredina, da smo toliko umiješani, da je među najmlađim gradovima u Srbiji, znate sami. I nadam se da time mogu samo da se ponosim. Podsjetimo da je u vreme komunizma 1950. godine u tadašnjoj Jugoslaviji donet zakon kojim je bilo zabranjeno nošenje zara i feredže, pa čak i marame, koji je većina muslimanki tada poskidala. Sad recimo da nas pokrivene donose takvu odluku. Znači, verovatno, ne znam, možda bih pre pristala da mi glava ode s tom maramom nego da je skinem. Moderne žene širom sveta više nemaju utisak da feministički pokret radi u njihovu korist, niti da ih muškarci ugrožavaju u smislu prava. Mislim da ništa preko noći ne može da se uradi. Mislim da su strašno stereotipi u odnosu na pozicije dva pola ukorenjeni i to se ne ruši radikalnim merama. To se ruši kroz obrazovanje, kroz vaspitanje, kroz sistem i u tom smislu treba biti jako mudar. Žene u tom smislu moraju da budu mudre. Svet u kojem živimo postao je u svim svojim vidovima drugačiji nego što je bio pre samo 50 godina. Kada su Amerikanke bacale grudnjake i lažne trepavice u kant od slobode, pitanje je da li su emancipaciju zamišljale na način na koji žene danas žive. Forma u kojoj se feminizam javio na ovim prostorima čini ga, tako reći, srpskim brendom. Svest o neophodnosti umrežavanja, prosvećivanja i osnaživanja žena u Srbiji, između ostalog, ima političku dimenziju, jer su žene u samo nekoliko godina osetile kako se prava za koja se borilo čitav jedan vek mogu izgubiti za tili čas.